kota ku hi yisa ku yini mahlweni etlhelweni ra ku va ku langutiwa ngopfu timhaka leti ti fambelanaka na ku pfula ka swikolo. Se va Gauteng ta va kha hi va vutisa ku ri xana xiyimo xi njhani ka ku amukeriwa ka vadyondzi hi ndlela yoleyo. Kasi ke loko se hi heta sweswo hi bula hi languta ku va ti-SGB vona ke kambe mhakankulu yaleya ku i ntiyiso ke ku n'wina loko mi kha mi hlawulana loyiwani a vulavula hi vandla ra African National Congress a ni tivi ku swi le ka mavandla hinkwawo kumbe njhani kambe i kombisa timhaka ta ku sweswi minkarhi i nguva ya ti-conference. Loko ri nguva ya ti-conference vanhu va le ku kumeni mali ya khisimusi, vanhu va kuma timali ta New Year hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va ringeta ku va matshalatshala ya ku va va kuma switulu. Se swivutiso i ku loko ku ve i ntiyiso swoleswo swi vula ku hi le ku hlawuleni vanhu lava kumbexana va nga lunghelangiku ke ku va va hi fambisa vo hlawuriwa hi ku va va ri na mali na nakona loko ku ri ku mali yi koho yi huma kwihi mali yaleyo va yi kume kwihi leyi endlaku ku va kota ku vanhu va nyikiwa timali va ze va ku i mali ya khisimusi i mali ya New Year. Mavamaka kona se ta bula sweswo hala antsungeni wa awara yan'we na timhaka ti ta ku lungheka ka hina loko hi kha hi lunghekela ku ya pfuriwa ka swikolo hi ndlela yeleyo mhaka leyi nga ta tsakela ku twa yona eka nhlekani lowu nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta kota ku twa ku n'we mi ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha to hi ndlela leyi kambe sweswi lava ku ta twa ku n'we mi khome tihi timhaka nto yin'wana ku ve le ku vekeleni ka mati hala ya Hygiene Court mina hawu va se ngo mhaka kahle yeleyo vele va nghenseleni swiphayiphani leswaku va ta kota ku kuma mati kumani mati hi ku mati i rihanyo hi ndlela yeleyo. A ni kha ni famba laha ka xihoko tolo va Running Maid va ri Khotso swi ta lava lava va tirhanaka na timhaka ta swa magondzo va languta patu leriya hi ku ri ta za ri onhaka swi nga fanelangi hi ku sava loko mpfula yina a ni swi tivi ku kumbexani hi fanele hi vutisa va RAL a hi va vutiseni ku hikokwalaho ka yini mapatu ya vona mati ya khuluka ya tsemakanya ya tala patwini voko va nga swi twisisi. Ni nyika xikombiso lexi siku rin'wana na ta tlhela mi nyika xikombiso nakambe hi xikombiso xexo ni vulavulaka xona. N'wina mi nga famba hi R81 loko mi suka mi kha mi famba hi R81 loko mi fika kun'wana ve ri le Polar Park loko mi kha van'wana ve ri le ka Mauba loko ma ha ku hinda Jamela mi kha mi ya Giyani ndhawu liya va swifufutse liya hinkwayo laha mati a ma vuya patwini R81 ra ha ri ra ka RAL ivi sweswiwani ri va ka SANRAL va ndla landscaping ya kahle mati ma ngheni patwini. Se a ni swi tivi ku ti-engineers ta ka RAL hi byele kasi n'we a mi swi twisisi ku mati ma fanelanga mata hi le henhla ka xikontiri hi ku ma vuyisa sava. Se patu leri ni vulavulaka hi rona rero ri famba ri ya humelela loko la ku ya va Muruji hala ma ri vona ri ya ka xihoko ku hindza laya ka lava va hi le ka xigyangu xa mina ma ku vona kwalaya patu leri hinkwaro mati ma le ku vuyeni ndzeni ka xikontiri hi ku a ku fanele ku ndliwa landscaping ya kahle ku hala matlhelo mati ma nga vuyi xikontirini a vele ka swona. Se n'we mi tirhanaka na swona langutani timhaka ta toleto district director wa Mupani yana ni mi ya vona ku laya xikontiri lexi xi nga sirheleriwa njhani ku xi nga heteleli xi celeka hi ku se nambu mati ma vuyisa misava henhla ka xona. Kambe hambiswiritano hi byeleni tin'wana timhaka letin'wana mi nga na tona ka nomboro yale ya ntolovelo 0860002543 ni te ri damu leri ra Middle Thava na roho ra kha ra tala mati ya kha ya nghena masiku lama ni tivi yo na ngopfu mpfula kumbe lava va pfareli vo lo pfula kumbe ku endleka yini a ma ngheni ka ri tshukunyukanyana ri vonaka ku ri ya kwihi 0860002543 na ri teka riqingho ra rindaka lexi. MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma. Vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya to kumbe 60 ya to ya Duduzile Zuma. So ku humesiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa death fund yi swi toloverile swi vonile ku ri vomatala va MK Party yi ve na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona u ta tsundzuka ku ri kumbe MK Party na 10 ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vomatala mali ku va yi na malembe mambirhi manharhu i ri kona.
so leswi va Delfront Royal na ye a ku laveka a ta famba teka payslip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswi tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a tlhela le Burkina Faso nga mu byela ku ri na wehe ku laveka u huma mi ta nghena mali ku ri ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri yena Duduzile Zuma lavan'wana lava va qhuva nkarhinyana mara va nga swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khoma ka MK Party i Duduzile Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta tlhela na yena a ta khoma MK Party. sweswo mingisero mgana lona FM 0860002543 a hi kuti ku khometi timhaka mingisero me ta ri teka riqingho rero ni endlaka leswi ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo eka vatirhisi hinkwavo va magondzo lava nga vachayeri vakhandziyi na vafambi hi milenge a hi tshameni hi hlayisekile emagondzweni ya hina a hi xiximeni nawu naswona a hi xiximeni vutihlamuleri bya mahanyelo lebyi hinkwerhu hi avelanaka hi byona lebyi tiyisisaka leswaku hi endla leswi lulameke u nga nwi ivi u chayela u nga nwi ivi u tsendeleka hi milenge naswona tsuluka gondzo a hi xiteji xa ti-influencers kumbe ti-content creators nguva leyi ya ntsako a yi ve nkarhi wo tlangela naswona wu va nkarhi wa vandyangu ku nga ri nkarhi wa nhlomulo na mafu ya le magondzweni hungu leri tisiweka n'wina va ndzawulo ya vutleketli hi yisa Afrika-Dzonga emahlweni xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Bert Matebula a hi hundzeni twa mingiseri hi twa ku vona va khometi timhaka ka leti va nga na tona nhlekani lowu wo sungula mingiseri loyi nhlekani a he bota mina lembe leri ntsonele ka n'wina bota khensa swinene hi ngo vona na lava ku ndzindzizela ka vatirhi va emagondzweni va Mpumalanga ya hikuva va kotile ku va ta ka xiyanimoya ku nga se ku la ku ri masikisi ma vafungu va kombisa leswaku mhaka ti-permit va ta va yi tekela nhlokweni ngopfu ku ri munhu a nga fambi ka roti leyi a nga fambili ka nga ri na permit mara vona ti-taxi ta ku tala ti yimisiwa vakhandziyi va tlhela va suka loko va kumeka va kha va nyika va kuma va yisa ti-taxi leti fambaka magondzo lama ti nga fambeleki ti nga na ti-permit leswi a swi pfune swinene ku swi hunguta na mhaka ku ri munhu u tsutsuma loko a tsutsuma ku gineni i va a endla nghozi ri vanhu a va nge he hlamuseli ku ri ka tsutsuma ka ndlela leyi ku chava lava patrolaka patu leraku ku nga fambi lava va nga ri na ti-permit ka tindlela ta vona hi va ni khensi ngopfu leswi va nga va tirhisa hi swona ku va ku xiphiqo leswaku ri vachayeli va mathekisi va tlhela va va hundzukisa mara va kha va swi ku ri leswi swa ti-permit leswi va operataka hi swona a va pfumeli munhu un'wana ku ata ka gondzo ra vo a nga ri na permit ku matirhelo lama ma pfuni ngopfu ku ma hunguta na ku vanhu va kumeka va titwanele ka njhani ku ri ka tindhawu ta ku ri a fanele va nga hlayisekangiki ku a nge ngheni a ringile leyi a kumekaka ku ri a nga vangi na permit yakangi hikuva kumeka va chichiwa tindhawani ka ku a ku hlayisekanga na ku hunguta ka ku ri vanhu va va lahlekela hi vutomi emagondzweni ku munhu loko a ri na permit u famba tshikitile na ku tsutsuma a nga tsutsumi loko a vona van'wana lava tirhisaka gondzo leri a fambelaka ro ku nga ri leri a ri tirhisaka hi minkarhi hinkwayo tani va khomisisesa na van'wamathekisi va vo kota ku landzelela ivhini a vo vakhandziyi i vutihlamuleri bya ku u nga vutisa loko u ringini ku ri hala mi fambelaka mina ro phepha ra ku pfumeleliwa ku nghena na loko wo ze wo va ku a ri hi nchumu ku tla ku u famba u haganeka tindleleni u nga fika hi nkarhi lowu pimile ku khensa mina bota mina leswi a swi vula ku mingiseri loyi swi fana na leswiya swo vanhu va khandziyisiwa thekisi ya joni munhu a ku ni kombele tilifiti a thekisi liya yi te yi helela kwala mara loko yi suka joni vete yi va ya giya un'wana mingiseri loyi nhlekani no a swi aye
na lembe lerintshwa mani ri nge za titimela swa titimela phela leswo navelela vanhu lembe lerintshwa ya khetsa swinene ya hayi no vanhu a hi veni kahle hinkwenu ya mahlweni na vutomi muhaxi ni lava ku landzelerisa leyi yi nga vekiwa kwala mahungwini a ni kha ni va landzelela laha va NSFAS lembe ra ha sungula ri teta ku na vanhu va ku tala va nga ta lava ku yisa tidyondzo emahlweni ka ti-tertiary ti nga va college ti-TVET na hinkwako na tiyunivhesiti swi ni tsakise ngopfu muhaxi xo sungula mo ni ku ni ndhundhuzela higher education and training minister comrade Manamela ku va vona swi ri swa nkoka ku kumeka va thola vanhu vantshwa ku rhangela NSFAS nkulukumba Dr. Mgona Maluleke van'wani va vona as chairperson even though va ha ri ka interim basis mara nxoko swi ta approviwa va ta va full time chairperson for that particular period ene leswi ni lava ku swi kombisa i timhaka ta ku munhu wo fana na nkulukumba Maluleke va na track record ya kahle kwala va nga ta hi kona tanihi murhangeri kusukela ka vudyondzisi va ya ka vuhloko bya xikolo va ya ka labour union leader a hi tshama hi twa swin'wana swo huma ndleleni hi vona na pfumela ku i murhangeri wa kahle na collective ya vona ku ta kumeka va endla leswaku NSFAS ni vula ku yi hetisa mandate leyi yi nga nyikiwa yona loko ni kha ni va twa ni va yingisela va ni convince ku leswi va vulavulaka hi swona va swi tiva va swi landzelela ene va ta swi hetisisa so lava ku kombisa swinene ku vanhu lava va ringaneleke ku kumeka va apply for NSFAS na hambi ku ri na ti-challenges leti hi nga ta ti ri kona endzhaku a hi pfuleni page leyintshwa hi ya mahlweni a ku aplayiweni vanhu va dyondza xikolo loko swi tikomeka swa tsandza munhu wa kumeka i ringeta veri ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we wa aplaya switandza lembe leri u aplaya na lembe leri taku swi endleka swi hetelela swi pfumela ku vanhu va ta kota ku dyondza va kumeka va humelela evuton'wini tolo loko mi ri na premier kokwalani ni kha mi vulavula na vona ni twa va vulavula timhaka ta ku swi kahle loko vana va ka va ri kwenu va ya ku dyondzeni ka xikolo va tirha va kumeka va hluvukisa lomu va tshamaka kona va va na timovha na hinkwaswo sweswo so hi leyi opportunity NSFAS yi pfula page lerintshwa vanhu loko va yingiserile lava qualifyaku a va apply loko ku va na a window period leyi taku ya ku kumeka vanhu va apply ku kumeka va yisa tidyondzo mahlweni ene va avoid the negative talk emavulavulelo lama ma nga ku tsamisaka moyeni hambi ku ri mihleketweni hi mhaka ku un'wana munhu a swi endlangi hi ndlela leyi a swi laviseki kumbe ku swi lavisa swona a hi suseni ti-negative talk loko i lava ku humelela evuton'wini susa hinkwaswo leswi ku damarhelaka swi nga ta kumeka swi ri switsandzekisi xikan'we na negative talk yes ene loko ni lava ku heta muhaxi ni twe va kha va vula timhaka ta ku hinkwawo manyala lava va nga hefiwa hi wona a va ri vo fana va kulukumba Khoza SIU yi busy hi swona so swi ta hi tsakisa loko siku rin'wana hi twa ku loyi i voniwe nandzu kumbe a nga voniwangi nandzu through SIU na swiyenge swin'wana swa mfumo records ku ri point ya mina ya ku hetelela yi kombisa leswaku NSFAS yi pfune vanhu va ku tala swinene lava va nga kumeka va qualifya ve le ku tirheni va vo tala va vona van'wani va nga kumeka va ha ri ku laveni ka mitirho ina mara vanhu a va apply hi sweswo hi yaleyo opportunity ya kumeka va yisa tidyondzo ta vona mahlweni hikuva i dyondzo yi hluvulaka vusiwana ka munhu un'wana na un'wana loko hi vona vanhu hi va vona va kha va hluvukile va ku tala va vona i dyondzo yi nga va hluvula vusiwana va kumeka va vonaka va ri laha va nga kona muhaxi ni khensa ngopfu ku khensa mi enkomo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswi hi ngele ku vulavuleni ni vona ku kha ku langutiwa ku na ntirho wa nhlengelo lowu nga le ku endliweni exikarhi ka ku tsundzuka Sirha Joe Slovo ni vona va SACP va kola ni vona COSATU yi kola
kambe va tlhela va katsa na ANC swi vula ku i Tripartite Alliance leyi nhlangano wa ntirhisano wa mavandla leyi swi nga twisisekiki van'wana va ri va koka va ya hala van'wana va ri va koka va ya hala loko vone na nkulukumba wun'wana ku nga khale nga si tshama ni n'wi vona va SABC va nge ri ku n'wi kombeni laya nkulukumba Thulas Nxesi hi ndlela yaleyo van'wana va lava va ri va holobye loku ka ku akiwa nkandla a ku ri holobye wa mintirho ya vaaki a ni vuli nchumu no vula sweswo ku va va ri koho loku ka ku akiwa leyi a nkandla leyi 0860 002543 n'wana mingisero loyi nhleka aye papa mpfukile papa hi pfukile papa hi ngo vona hi pfukile a khensa swinene papa va na xikala hi vito kwala Durban mani ta butete ni mingiserini loko kombela mi ta chela ka ya mapatu mani loko mo va ni nkarhi swin'wana mi famba hi patu ra kusuka lava ma hakela khweza ku mi ya Juliusburg mi ya le a ri na 2 months epatu ra ku va chele exikontiri mara se ri na ti-pothole mati ku ne mpfula yo tutsuma ku henhla ka patu nga ku se ku va nkuva endhawu yeleyo mani patu ra ku va thyeka empfhukeni leyi va Juliusburg nga tirhi ya ku a ri fikangi le Juliusburg ku loko va thyeke empfhukeni ri hela nya kwala hala ku i magoji ntsena a ni hi nga pfuneka njhani ku va lulamisa mhaka leyi ya mabundu ka laha ka Fifty. ni byeli lexi endlaka n'we swi mi vava ngopfu i yini hikuva mi sunguli ku vulavula hi swona mhaka ya mapatu nambe se i tlhela ri boxeka nakambe ni vulaka so a ku tshami n'wina ntsena phela Juliusburg kambe n'wina hi n'we swi mi vava kumbe rin'wexe ni lava ku kota ku tiva ku ndlela loko hi vutisa hi nga lweli leswi n'we mi lava ku fikelela swona mi tirhisa hina se ni lava ku tiva ku swi ngo vava n'we ntsena ke hikuva hi famba kwala everyday hi tirhisa vugumbi everyday kwala ya ma ri tirhisa n'wina hi ri tirhisa everyday hi famba kwala ya mi nga vo hina a ni vulavula na n'wina sweswi mi ri n'wexe lexi hi xo endlaka ku n'wina hi nkarhi hinkwawo loko mi kume nkarhi mi foni mi nghena ka Munghana Lonene mi vulavula hi patu rero ntsena hi mhaka ku ma ri tirhisi hikuva rhanyi va ku famba etimovha ta everyday kwala ya Pietermaritzburg ni mi twini swesweleswo inkombo to mina ku a ni minkarhi yin'wani vanhu va ta va kha va twa longeti vo le ku rileni hi swa mampela va nga ri ku rileni hi swa mampela ku ri na nhlokomhaka yo karhi leyi nge le ku susumetiweni kambe hambiswiritano lava va nga na va tlhelela kwalani kha ni vulavula hi koko tatani mahungu kumbexani mi ngo hi pfuna hi kota ku tiva i va mani ti-engineers ta n'wina kumbexani vo tsandzeka va ta kota ku pfuniwa ti-engineers leti mi nge ta n'we hi tihi va mani va wu twisisa ntirho lowu va wu tirhaka kumbe kanjhani ni mi nyike xikombiso xo hanya xa ku loko i suka kwala eka area yaleya ya Sifufutse laha makuva hi lava nga ni tirhela kona va Sanral ni swi vona ku okay va swi twisisa ku endleka mata ya tshama kha ma tsemekanya laha patwini ma ya hala Khiodi ma tsemekanya ma ya hala kerekeni ya mfundhisi mani kambe ni rivele vito ra vona kambe ma tsemekanya kwalaha hi lama loko famba patu leriya sweswi va ri lunghisile patu leriya mata ma hayi laha patwini ma tsemekanya hikuva lunghise hala matlhelo va ndla maendlelo ya ku mati ma nga ngheni patwini ma swi vo so i timhaka leti ta ku kumbexana ti-engineers leti mi nga ti hlengeleta hala ka rhala a ti fani na ti-engineers leti ti nga hlengeletiwa aka Sanral loko ku ta fana swi vula ku na swin'wana ke swi va tsandzekisaka ku ndla ntirho wa mampela kambe hambiswiritano a hi twaneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini tatana Hlulani Fanwani Magayisa va yime ku lunga ku la ta hi byela tinhlokomhaka ta mahungu yo walawo leswaku hi ta kota ku twa ku mahungu ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mune wa magidi na madzana nhungu na makume ntlhanu nhungu 4,858 wa vana va xikolo a va se kumeriwa swikolo swo dyondza ka swona na n'waka eGauteng nandzu wo dlayiwa ka DJ Warasi wu hundziseriwe mahlweni Afrika-Dzonga ri kombela misava ku xixima milawu ya misava a hi twini mahungu xitalo laha ka wari liya ya n'we Afrika wa vulavula enhlika mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula
se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re a bile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela le fedi re ile mobane vanhu ro vuja re le tla mo ka mkwalo re ksta mobane va ro vuja re ka mkwalo re go ndira ka wa dara go ndira ka ene nkale ke mobane ya le ka bisa rena ile ya ina na vela u ta fita raso ene swi vula ku langwe mi nga kona ku hamati ayo a me di buleke mo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela inangonako Africa wa vulavula namuntlha ku ri siku ra vuntsevu ra n'hweti liya ya Sunguti lembe ra 2023 ntsevu hi nghenile ka lembe ra 2023 imani ya ka nkulukumba Steve Mabona lava hi bulaka na vona va suka ka ndhawu leya dyondzo ya masungula Gauteng va ta hi pfuna ku twisisa ku xana xiyimo xi njhani mara ku twa va hlaya mahungu lawa ku tlula 4 wa magidi wa vanhu va si kuma swivandla swo dyondzela ka swona eka lembe leri eGauteng xana xiphiqo ku nga va ku ri yini hi ndlela yoyele tatani Mabona enhlekani amamukela ka Munghana Lonene FM happy new year Inhlekani happy new year tatana. a khensa swinene man So very mina vana vo tlula 4000 va nga si kuma ku ndhawu i ntiyiso ku endleka yini intiso tatana. No, we definitely going to place them. We are continuing with the process of placing. You will recall that we come a long way. I mean, in December, we were sitting at around 40,000 odd, but because we kept on moving, we didn't stop to place. I mean, even during recess, our officials were on vacation, but when, getting an opportunity, they will then go into the system and check. That's why we are comforted that we did not stop. And remember, we then opened a late registration, which started on the 17th of December. And that one as well continued while people were on holiday. I mean, we have recorded now over 11,000 of those that we have already placed who applied late. So the process continues, though we are challenged in other areas. Talking about challenges, what are those? No, we are highly pressured. I mean, the area like Ekurhuleni, the Tembisa area, there's many people there. When you move to town, to Ivory Park, there's an area, Ivory Park, and in your areas like Clayville, and you move to Kempton Park, numbers are high. And also in the Alberton area, there's a lot of developments there which are, exacerbating the process for us. And then you also have in Johannesburg East, there's some areas like Midrand, we are so highly pressured there as well. So we are pushing because what we have done was to identify all those areas and make sure that we're going to provide mobile units. There are those areas where we're going to be launching new schools, you will see, this year. So we are making inroads in trying to deal with this high pressure. But we must say, many people are in Gauteng, and some are still coming, leaving other provinces coming here. So that's our challenge, but we are soldiering on. When you at the beginning of this online placement, or shall I say online applications, you would find that people will be skewed to a certain school for a particular reason. Are you still experiencing such instances? And if yes, how are you navigating in them? Our challenge is preference. I mean, people will prefer a certain school over other schools. So that's the challenge we are having. I mean, for an example, there was a parent yesterday who was in one of the stations saying he gave so that's the challenge that we have to a certain extent, that parents prefer a certain school over the other, and it's a challenge that we are facing. And we didn't hide it because we were saying if a school received over 1,500 applications and they've only capacity of 200, 250, or even 300, it will be difficult, really, for parents that would have applied there to be happy if they are not placed. Yes. And what about these allegations? Because there are also people who are alleging that
the Gauteng Department of Education prefers to place foreigners than South Africans. And some even go to an extent of saying people are being paid to get spaces for their kids in Gauteng schools. No, we don't know. We don't know where does that assertion come from. But we know it's Operation Tutula. You know how they operate. And yesterday, when they were launching their program to say they are calling parents to come to them, the area that they are mentioning, we don't have a challenge much there. I mean, we're placed everywhere. That's why I'm saying it's more about preference and all that. We are challenging Ekurhuleni. If we were to go to Ekurhuleni, then I would say probably they are talking about something. But also in the CBD, we are not prioritizing foreigners. We make sure that parents, especially South Africans, they are placed, and then there's an allocation that we also then put for those that will then be of foreign nationals. But we don't have schools where they are saying we prioritize foreigners at the expense of South Africans. We are not doing that. So what will be your parting word, but Steve, when you look into those parents who are still waiting anxiously for their kids to be placed? We are working tirelessly to place them. They just need to be patient. That's why we are updating today to say we come a long way where we had so many that we did not place. And now we are sitting with just around 4,000. And schools are opening next week. So we'll keep on pushing. By the time we open schools, we should be lesser in terms of the number. If we are challenged, then we'll be saying this, we can park them in a certain school while we are waiting to move them to another. Because that's what we've been doing previously, to say all those that we could not place, we find them alternative spaces, but as a temporary measure. Because we then open satellite schools, like you will have a school of mobile units. Some parents will not prefer to take their children there. But but Steve, yes. Just hold it there. Let me take this 30-second commercial break so that you can narrate the story very well, Tatana Mabon. Okay. Hakuna supermarket leyi tlulaka usave hi swa nkoka swa back to school January leyi. Hlayisa eka mbukuti yo fana na 5 pack ya Kellogg's noodles hi 26.99 ntsena, 2 kg ya Speco kumbe ya Aunt Caroline rice hi 27.99 na 43 gram ya Pret drumstick hi 39.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi 18 ta January. Hlayisa eka hinkwaswo swa back to school ntsena eka usave laha swakudya leswinene swi xavekaka masiku hinkwawo. So mixer omgera lona NFM nangonaka ya Afrika wa vulavula hi nairi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Kulukuma mabona va vulavula ndhawu ya dyondzo ya masungulo eGauteng va kha va kombisa hi laha ndhawu leyi nge le ku tirheni ha koho ku tiyisisa na ku vona leswaku vana va kuma tindhawu to dyondzela ka tona hi ndlela yaleyo. Before we went on to a commercial break, Tatana Mabona, you were still explaining about the situation wherein you will put learners for temporarily in another school while at least you are organizing a satellite school. You may proceed. How does the satellite school operate and for how long? No, a satellite school is a temporary school if we have a plan to build a school in the area in the short term. But if we don't have a plan to build a school in the short term, we will then utilize the satellite school to assist us to alleviate the pressure. There's many of them that we've opened last year, which are operational now. So we will then take learners and put them there, continue, receive the curriculum, and then knowing that once we will build a brick and mortar school in the area, then we will move them into the state. So that's what we've been doing because of the pressures that we are encountering in Gauteng. We felt that we cannot, as a department, wait for the Department of Infrastructure and Development to provide us with the new schools
and just wait for that process, because it's a laborious process. It takes longer. So we felt that out of our own volition, let's then make sure that we also intervene and have the mobile units and give schools money to build extra classes, and that's what they've been doing successfully. So those are the things that we are doing to just alleviate the pressure that we are experiencing. But yes, indeed, we are really pressured in Gauteng. I see. So apart from the fact that you are talking about placement, generally as Gauteng Department of Education, how ready are you for next week? We are quite ready for the opening of schools. I mean, your learner material has been delivered. We will just be doing the mop-up just to check on where we are falling short. But that process we started already. It's a matter of us checking. But we normally started a year before, this one. So we started with that process. So it's a matter of the mop-up to check on where we are falling short, and then we'll take it from there. But we are ready for the academic year 2026. I see. Tatana mavona khensile swinene. Xitsonga xi famba njhani? Xi ta lunga musi lembe leri ha hetisela swa xilungu. Xitsonga loko mi dyondziswa. Yeah. Mara ina 5 years ka ku vile ku dyondzeni kasi a mi le ku attend class we. No, swi teka nkarhi man. Loko mi vulavula Xitsonga fanele ku va mi teka nkarhi ya mina mi hlalusa. So I don't want to butcher it. So mi teka nkarhi. So yeah, that's why I don't do it. But when I talk to you, mi ta hlamusela. No, kwa xiphiqo mavona khetsa swinene. Okay, sir. Inko, sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM. Beri va lunghekile. Beri mi le ku yiseteleni vana Gauteng. Kumbexana na sweswo mi nga bula na hina swo hi kota ku twa kokwalaho ka yini mi kha mi va yisetela Gauteng vana van'we. Kumbe leswi hi tshamaka kha hi mi chingela hi ku mi nga siyi vana na vakokwana hala loko mi ri Gauteng fambani na vona mi ya tirha mi ri na vona kwale mi tirha kona ke hi swo mi vulaka so. Loko ri ku hi swo mi vulaka swona hayi a ku na xiphiqo ke loko xiyimo xi titani swi kahle loko mi kha mi kayakaya na vana van'wini hi mhaka ya kahle yaleyo kayakayani na vana van'wina leswaku ku kota ku va ku hetelela ku va na xiyimo xexi xa ku ku langutiwa timhaka ta ku va mi va la vana van'wina va va ku va ri kona hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta toleto ta ku loko swi fika la swi boha ku endliwa xikolo xa xinkarhana va ta xi endla kambe leswi va ringetaka swo i ku va atswari a va lehisi timbilu va tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na va lehisa timbilu vana va vo va ta hetelela va kuma tindhawu na swivandla leswi va hetelaka va dyondzela eka swona hi ndlela leyo swihehlo swa ku kumbexana ku rhangisiwa mahlweni vanhu vo huma matikweni le handle kumbe ku xavisiwa swivandla hi mhaka leyi va nga hetelela va kombisa ku a hi swona ngopfu swoleswo hi ndlela yeleyo se ta va hi kha hi landza va huvo ya vufambisi bya xikolo hi twa ku vo va ri yini loko swikolo swi kha swi sungula swi kutani ku swikolo swa pfula xana ku langutiwa yini eka swona hi ndlela yeleyo ku ri kumba matakanyi va yime ku lunga ku va va ta kota ku va va bula na hina hi kota ku twa ku tlhelo leri ra vona hi byi vutihlamuleri lebyi byi languteriweke eka hina tani hi vatswari hi ndlela yoleyo hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona inangana ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni vona le ka ntirho luwa wa ku va ku langutiwa hi timhaka ta ku xixima nhenha leyi nga etlela vurhongo lebyikulu ku nga nkulukumba Joe Slovo ku na vaaki lava kumbe ku na swirho swa SSCP leswi swi kavanyetaka loko van'wana va lava ku vulavula ivi na swa ANC na swo swi nghenelela ku ndlela ku swi ku hayi hi nge kavanyetiwi loko hi lava ku vulavula hi mhaka ya ku va ku n'wina mi kha mi nghenelela hi ndlela yaleyo se leswi nga le ku endlekeni a hi tivi ku swi nga va swi ku vula yini leswiya kambe swin'wana swa timhaka leti ti nga le ku endlekeni loko ku langutiwa ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo hi tlhelo ra mimbulavulo na leswi ku nga langutiwa ha kona hi ndlela yeleyo nongonoko ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi amukeleni tatana Matakanye hi vuyisana le ka lembe lerintshwa ivi hi kota ku twa ku xana vatswari vo va fanele va endla yini tatana Matakanye good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM happy new year compliments of the season Patrick compliments of the year the good year 2026 the even year
the year of prosperity, the year of proper schooling. You're talking about year of prosperity, but then we're looking at parents. How do they come on board to see to it that indeed educationally kids prosper? Parents must just, and I have been, and I'm happy that you are asked this type of a question. I always said to the parents, if you want a quality education for your children, because through quality education, then our country will benefit. Then they have to stand up and fight for it. They should not just become armchair critic or armchair politician and talk about, no, the teachers will see. No, they must stand up and go to school, see what are the teachers are doing, and support the teachers for the good of their children. And if the teachers are not doing good, then raise the alarm. And I've always said, as long as parents are still sitting at the back, they must forget about quality education. We want quality. 2026 is the year of quality education. These children must get skills that will make them survive properly in their future. Now we're looking at this time of the year wherein there are pressures, one of which it's admission. You'll find that parents are struggling to get their kids enrolled, particularly in provinces like Gauteng. What do you think needs to happen to alleviate the situation? Because year in, year out, we talk about one same thing. Look, it goes back to the very same parents that we really have to ensure that our schools are functioning. You see, what will happen is that now parents will take their children where they perceive those schools are functioning, and only to find that those schools are oversubscribed. But the parents will force that now my child must go to this very school, and we are saying each and every public school in South Africa must work. So there is no need for our children to travel 20 kilometers to look for quality education. Quality education must be next door. But now it's only when parents stand up and demand the quality education. They demand it from the department. They demand it from the school itself, from principal. Why are you not producing quality results in the school? Why? Tell us. We want to help you. Tell us. Then we want to support you. Tell us. Then I must tell you, this thing of confusion of admission, particularly in Gauteng, because everybody thinks that now, if you want quality education and opportunity, then you have to come to Gauteng. So instead of applying early, they apply late, because in Gauteng, the system that is used is online system. So you have to apply quickly online so that the department is able to budget for the coming year. They must know how many learners have subscribed, grade R, grade 1, grade 8, so that they properly budget for these children in the schools. But now, then other people wait, and they have been told that, look, you must apply for 3 schools, so that if this school is oversubscribed, then you are able to go to the... Now, the problem is that now, as I said earlier, that they see the school producing results. Every parent wants the child to go to that school, and the school is oversubscribed. Only to find that now, at the end, this number of children has not yet been admitted in schools. Not only that, but also we have got a problem of the officials, because officials also, they just declare the school full before even it becomes full, because they want to bring some friends, they want to bring some relatives and all those things, you know.
and this thing happens, only find that some of these schools are really not oversubscribed, is that the space are reserved for other children. And we have been raising this question of the administrators to say, we must check these administrators. How did they address this question? It is a very good administrative tool of online admission. It's very, very good because the department is able to to budget, know how many children are in the system and what is needed and what is not needed. Sometimes people would say, because you just said now that parents should demand quality education. In other words, each and every public school must function. You used the word must, which is an operative word there. Why is it must and ideally it's not happening? In South Africa, we talk of equality. Equality. Yes. Yes. And the emphasis is on the previously disadvantaged, So when you talk quality, there must be historical background where what do you mean by quality. But the historical disadvantage are the ones that are still suffering. So hence we are using the word must, because whose child who is not really going to be taken care of to achieve the education that will make the child to prosper. Whose child is that? So then we are saying must, because all of the children in South Africa, all of them must be equal. And when we are saying equal, we mean that each and every public school must produce quality results, not particular school. And this thing will come to an end where parents are going, because they've heard that now the school B produces better results. Then every parent wants the child to go to that, because every parent wants his or a child to get a better education. No parents, every parent. So that's why we are saying must. And if then this must as an operative object, then it is working. Then people are no more going to flock to Gauteng. Yes. They will get quality education where it is. The deep rural must get equal education, so that the deep rural must not envy people that are coming to Gauteng or coming to any other place where it is believed that there is quality education. Every public school, because public schools are all over the deep rural, the poorest, the poor, the working class, the township, and the public schools are there. So we expect all these public schools to produce quality education. Now, Tatana Matakane, let's look at the parents' participation, because some are saying reasons why schools are not functioning properly, particularly public schools, is because parents are not participating, or their participation is limited by virtue of a number of reasons. Maybe they are working far from where the schools are, or they don't have time, or they are not willing to participate. How do we get out of that very situation, Kwagmaya Tatana Matakane? The reasons is that when they go to school, they are nuisance to some of the members of the schools there. And at times they are even insulted that they have not gone to school, and we don't have time for those people who have not gone to school. That such insults then make the parents to go away from their supporting their children, because they have been told that they are nothing and all those things. It's one of the things. And then, others are the ones that you have already said. I mean, historically, particularly black parents have been discouraged for all these years, 370 years, to support their children. But now, and all these other communities, they've been supporting their children for all these years, so they are used. But it is true that some of the reasons is that some of these parents are working far. They don't have cars, and they come back tired as well,
At times they go to the society and try to make the ends meet and all those things. So these are some, but those are not excuses. We cannot compromise the education of the child because of all those things. We can't. For the child to work better, for the child to succeed, that child needs the support of the parents, the support of the community, where it comes from. So we must really campaign seriously so that black parents must understand that without their support, then these children are not going to succeed. Let's conclude. I'm left with a minute, Tatan Matakany. The issue of, one, donations at schools, because schools are failing to make ends meet from the monies that they get from government. Two, the issue of uniform. Uniform is also becoming a source of income to certain schools, becoming a burden to parents. How do we solve this issue? Because we used to buy uniform ordinarily in a common store, but things have changed. No, things have not changed. You are just correct. We are saying uniform must be bought where the parents are able to afford. They must be not forced to go and buy from Patrick store because then they will get the kit bags after they bought the uniform and whatever to Patrick store. Then Patrick store will give some members of the school something behind. So we are saying that must stop. And the green contracts also must stop. They must stop because parents, that's where we bring the mask. Because look, the education, we want these children in schools to be equal. They must be equal. So the schools must ensure that now these children, parents, they know the parents, how they fare. So they must tell the parents to buy the uniform. And the uniform must not be complicated thing. Just black, white, or green, or black, white, or funnel and white, funnel and white. I mean, you get this uniform anyway, but the complicated uniform, I mean, it is not for poor people. It is not really for poor people. Poor people need simple. How do we identify that this is a school child? This is a school child, this is school to this school, and all this. That's exactly what we want. So that all this, and the purpose of the uniform is that now, these children, when they put on uniform, they're equal. You can't say this child is coming from an informal settlement when it's putting white and what. But if we can start to bring complicated uniform in the schools, then some children are going to be destroyed like this, because they come from the informal settlement, they don't have anything and all those things. So I see. We are saying children are equal. Therefore, the uniform must be simple, the uniform must be the uniform must be able to be bought by poor parents. Okay. Tatana Matakany kesi swinene lembe leri ntshwa ku dya ku engeta inkomo. Inkomo. Sweswo mingisela Umngana Lona FM mina tukubela ora ya n'wa ya kumeni manga misava na Tatana Hlulani Fanele Magaisa. eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanele Magaisa Tatana Matakane na Tatana Khalanga Phep Mathebula nkhensi swinene kuseriwa nkarhi ka Afrika wa vulavula mahungu ya awara ya n'we nhlikani vangiseri gqweta ra wanuna loyi a hehliwaka ku dlaya Warwick DJ Waras Stock ri vula leswaku mfumo wu hava vumbhoni byo khomeka ehenhla ka muyimeri wa rona nandzu wa Victor Majola wa 44 wa malembe vukhale wu hundziseriwe eka siku ra wambirhi wa vhiki letaka ekhoto ya magistrate ya Joni namuntlha Majola u hehliwa hi nandzu wo balasela no dlaya xirho xa ndhuma eka swa vuhaxi ehandle ka muako wa le Joni n'hweti leyi nga hela hi nkarhi wo dlayiwa kakwe khampani yakwe ya vusirheleri a yi thoriwe ku sirhelela muako lowu a nga dlayeriwa eka etlhelo ka wona
Gqweta ra Majola ku nga Dumisani Mabunda u vula leswaku tiyimiserile ku ya eka ntshamo wo yingisela xikombelo xa bail vhiki leri taka ekhoto. The state actually struggled to place this matter on the court roll due to lack of evidence. They took almost 5 hours or so discussing the matter with the prosecution to gather evidence to actually place this matter on record. Remember, when one says on a Saturday that will arrest a suspect on a Monday, it means therefore they're already under pressure to arrest. And at all costs, they arrested somebody. As of today, we do not know anything about CCTV footage. We do not know how far they are with the investigations. Safe to say the only linkage that they have, it is the so-say or the statement of these co-accused whose charges were actually withdrawn. Except for that, as far as they're concerned, there's nothing else linking these accused to this particular crime. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng yi vula leswaku 4,858 4,858 wa vana va xikolo a va se kumeriwa swikolo leswi va nga ta ya dyondza eka swona na n'waka ehenhla ka swikombelo swa 354 leswi swi nga se swi andlaleriwe ndzawulo. Muvulavuri wa ndzawulo eGauteng Steve Mabona u vula leswaku vunyingi bya vana lava va nga se kumeriwaka swikolo kumbe tindhawu to dyondzela ka tona I vana va le ekurhuleni ne le Joni. Applications. The appeals and objections are being attended. We have recorded over 6,000, of such, and we are left with just 637 that we still need to process. So all those that have been waiting for appeals, they would have received their responses, and they will know that they've been accommodated accordingly. Xikimi xa mphalalo wa machudeni timali xa tiko National Student Financial Aid Scheme NSFAS hi komisa xi vula leswaku xi gimetile swiboho hinkwaswo swa xona swo phalala machudeni ya tiyunivhesiti na tikholeji eka lembe leri hi timali. Xikimi xi vula leswaku xi amukele ku tlula 893 wa magidi ya swikombelo swa machudeni ya lembe ro sungula etiyunivhesiti na le tikholejini. Xi vula leswaku ku tlula 909 wa magidi ya swikombelo swi ringanerile ku va swi kuma mpfuno wa timali. Mutshamaxitulu wo khomela wa NSFAS Dr. Mugwena Maluleke a burisana na vahangalasi va mahungu mayelana na ku lungheka ka xikimi eka lembe dyondzo leri ra 2026. Wanuna wa 22 wa malembe vukhale wa le Manenberg eKeflets eWestern Cape u baleseriwile a lova eka mhangu yo fambelana na mintlawa ya tinsulavoya. Muvulavuri wa maphorisa Ndake Gwala u vula leswaku vavanuna lava va nga tivekiki va hlongorise wanuna luya ku fikela loko va ta n'wi dlaya. The deceased was shot by unknown gunmen who chased him from Lynn Road to a field. He sustained multiple gunshot wounds on his head and right leg, and he was declared dead by medical personnel on the scene. Tiko ra Afrika-Dzonga ri kombela matiko ya misava ku xixima milawu ya misava. Afrika-Dzonga ri humese xitatimende lexi hi nkarhi wa ntshamo wo hlawuleka wa huvo ya vusirheleri ya nhlangano wa UN laha matiko ya nga jekajekisana hi goza ra tiko ra Amerika ehenhla ka tiko ra Venezuela. Xandla xo khomela xa muyimeri wa tiko ra Afrika-Dzonga eka huvo liya ya vusirheleri ya UN Jonathan Passmore u andlale xitatimende xa Afrika-Dzonga eka ntshamo lowuya wo hlawuleka wa huvo. Unfortunately, when countries ignore the charter, that contrary to its central premise, it undermines the credibility of the entire system in which we all undertake our international relations. The stability of the international system depends not only on the respect, but on the consistent application of these established legal norms. We all benefit from a rules-based international order based on international law. When we break those norms, we invite anarchy and an environment where might makes right. Gqweta ra wanuna loyi a hluaka hi ku dlaya wa Rick DJ wa ra Stock ri vula leswaku mfumo wa hava mbhoni byo khomeka ehenhla ka muyimeri wa rona. I hungu leri ri nga ranga mahlweni sweswi awara yan'we ya 20 mahungu lama landzelaka hi awara 2 nhlikani wa namuntlha. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Johannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula vulavula leswi ni mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yalona u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi
iya kuma kwihi matiko lama na mina se problem ya vafana na vavanuna yi fane ku teka swi vula yini a swi vuli ku owna munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki hi fane n'wana wa vanhu kasi hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment la ku twana nga ku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi owna a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi bya wena palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM musumbhunuku ku fika ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu hi Mugqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo hi khumba muyingiseri wun'wana na wun'wana hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyo swa timali ta vantshwa sayense na thekinoloji ta vaaki hi ku angarhela swo tala weno vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna u nga kayeli minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela? SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS Munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Kuma swo tala January leyi. Hlayisa ku fikela eka 40% eka mbukuto leyi nga hluriwiki ya back to school eka Shoprite. Ku fana na ti-retractable wax crayon ta 14 ta ka Stedler hi 52.99 na Jiffy heavy duty polythene roll hi 12.99 ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 8 ta February. Naswona loko u xava ximakiwa xihi kumbe xihi lexi ngheneleke u nga ti winela xiave xa wena xa 2 million rand xa mali na masagwati. Vuxokoxoko byi kumeka evhengeleni. Kuma ku tihlayisela swo tala hi back to school eka Shoprite. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Communist Party na ANC ti file ene ti nge pfuki ene vumbhoni byi kona hi ti-election leti nga hela ta 2019 leti ya ku hela ta 2024 ni swi voni ku yi tirhi njhani ko sala ku ri loko yo vuya ka ti-election leti nga tata va to kuma kwala va nga zama kona Limpopo na le Eastern Cape na mi byela ku Mpumalanga yi fambile already na la yi fambile Northern Cape se vo xali mapayile na vona hayi ku hava lexi va nga xi endla a swo xa ku ri ti-by-election kwala xixiko va kumanga 1% kumbe 1 vote kumbe 1%. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 kambe ke ata sungula hi tola mi nga tirhisa ti voice note hi twa ku n'we mi nga rhumela ti voice note mi ri yini n'we mi khomete timhaka hi tihi leti mi nge ri hi fanele hi ya mahlweni na tona na weya ku rhamba mi yingisela mina hi famba swin'we 0860002543. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi Tani Khalanga na Tindani Afrika wa vulavula Francis kuna amakaunya na lembeleri Khalanga tile ku vuyeni swinene mina ni vona i nga ri varhangeri lavanene lava kumekaka swa ku humesiwa timali ku xaviwa tivoto va la ku voteliwa swa ku fana sweswo
and swi ta ve swi tinyike matimba sweswiwani ku fana na nhlawulo lowu taka wa muganga i varhangeri lava lavaka ku xaviwa and then va end up va nga endlanga switshembiso swa vaaki ku nga ri na nhluvuko laha tikweni va nga endli wona ntirho wa vona masipaleni se va tele ngopfu up to so far varhangeri vo lava khalanga lava teleke hi vukungundzwani byebyo va end up ku va na ku lwiwa swa ku he tivhoto njhani un'wana i xengiwe tivhoto un'wanyana swi tekarhikarhi se ni vona swi nga tshamisekanga ku va kombela vaaki va xava tivhoto va lava ku xaviwa hi varhangeri lavanene inkomu swinene. Enhlikani Botpet na mlosa ka Afrika wa vulavula mi vulavula na Hosi Khosa. Botpet mhaka ya ku van'watipolitiki loko va lava ku vuyela ka power ku tirha mali i ntiyiso ngopfu ene a swi humelelela a Afrika-Dzonga ntsena na tolo kunene a Uganda ka ndhawu yin'wana va ngo hi le Mbarara. President Yoweri Museveni i le ku challengiweni ka power hi Robert Kyagulanyi Bobi Wine vanhu a vo phakiwa timali ku ri va kota ku va n'wi vhotela i nyikiwa xikipa i nyikiwa na mali so i ntiyiso ngopfu ku van'watipolitiki loko va fanele va huma ka power ku tirha mali ma nikiwa mali ku ri hi voteleni ku ri hi nga koti ku huma ka power inkomu Botpet se va hi rhangerisa ku yini ni vula loko se va rhangerisiwa sweswo swa ku swo phaka mali yi phakiwa kwihi ya fola layini yi phaka hi tlhe hi nga va vhoti ya ti kota timhaka leti tikaka hi ndlela leyi ka makhensa swinene na mi nga tisa tlhelo ra timhaka ka 0860002543 na n'wamukandiyisi ka 065 tsutukani hinkwaswo leswi mi swi tisaka kutani swibumabumelo swi va swi ri swibumabumelo swa n'wehe ku nga ri hina tanihi vatirhi kumbe xitichi lexi hi ku angarhela se sweswo swi fanele swi tiveka hi masiku ni minkarhi ku hina loko hi mi rhamba kumbe mi ta hoxa xandla. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula 0860002543 ai buleni ni kume hungu la kusuka ka un'wana mingiseri na yangete i terika yena ku swikolo leswi a swi fani vatswari okay very Khalanga vatswari a va le ku ngheneleleni i ntiyiso ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona naswona i ntiyiso ku swikolo leswiwani naswona a swi fani kwala Gauteng ku na swikolo leswi tirhisaka ti-smart boards kasi ku tlhela ku va na swin'wana leswi swa ha tirhisaka tichoko na ku ka ku na vana lava va nga ka swiyimo swo tika swinene loko va fananisiwa na van'wana leswaku mbangu wa vana lava va nga le xikolweni a wu fani a va vekiwanga ka mbangu wo fana ma ku tlhandla kambirhi uniform na yona ya durha uniform ya durha hi ndlela yaleyo so ku hava ku ringana Khalanga hikuva swikolo swin'wana swi vitaniwa ti-Panyaza schools kasi swin'wana leswi swi nga na ti-gadget swi tirhisaka timhaka ta technology ya masiku lama kasi swin'wana swikolo swi hava sweswo i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwaka hikokwalaho ka yini ku nga sunguriwa ku lunghisiwa mbangu ku mbangu wa n'wana loyi a nga le xikolweni ka Matiyani na mbangu wa n'wana loyi a nga le xikolweni a Sandton swi sungula swi fananyana a ni tivi kumbe no ti vulavulela amukeleni mingiseri wo sungula hi loyi ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku mukhometi timhaka hi laha u ta twa tlhelo ra n'wana ra mhaka eka mhaka leyi bolaka ha yoho loko swi ta ka timhaka ta dyondzo loko swi ta ka timhaka ta van'watipolitiki lava va nga le ku tirhiseni mali ku ti vuyerisa loko swi ta ka ku nga ri ku ti vuyerisa kambe ku ti vuyerisa switulwini ku vuya switulwini hi ndlela yaleyo na n'wana kumbexana mi nga yisa vana van'wena ku va va amukeriwa swikolweni kwala Gauteng mi le ku hlangane na yini va amukeriwile ku na mintlhontlho hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina nomboro hi leyi 0860002543 na ingeta nakambe 0860002543 u nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana Munghana Lonene FM
Makombandlela. Love yours. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Because kuya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko iye vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena va ha ri kona ka ha ri ha kosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mananga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na ku rhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula 0860002543 loyi mingiseri a tweneni angula ku yini nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene Hello. aye Njani? hi pfukile hi ngo vona tata Ngipfukile. I can't La angula ka le ya uniform, uniform ta hi vuyela yini. Sunguleni. loko mi ku ta hi vuyela mi vula n'wina na vamani la ka mani Okay, nta vula fighting za mina. ina Sunguleni uniform a yi xavisiwa vo Pep, Hot Legs and whatever. A ku nga na leswaku uniform loko like okay mina ni ta kombisa so la ni nga dyondza ku dyondze Fred Sithole sunguleni kotasi uniform a va xava ti-shopping ta uniform kwala ka vo Pep na vo Ackermans but sweswinyana swilo se swi cincile uniform a ya ha xavisiwi Pep loko xava ya Pep n'wana wa wena a nge fani na n'wana wa un'wana like a ku hleketeleriwi ku swikhwama swa hina vanhu a swi fani uniform sweswi yi xavisiwa xikolweni ntsena n'wi leswi n'wana wa mina i dyondza hawuka uniform a yi xaviwa kun'wana mara sweswi uniform ti-track foot ku na leti nga endliwa ta kwalaha xikolweni a ti kona Giyani loko la ku xavela n'wana track suit ya uniform ya xikolo i fanele ya yi xava i fanele ya yi xava xikolweni se loko kambe a ni ri sweswo mi va mi twananini xikolweni mi ku hina la xikolweni xa hina uniform yi ta xaviwa kwana a ni mi twananini tanihi vatswari SGB a mi nga hoxangi xandla a mi twananini se i mana ta ku na xiboho lexi ku na xopo yin'wana ya uniform leyi nga na swigandli kwalaha Giyani sweswinyana va ye va ya byela xopo liya ku yi nga ha kumbe sungula ni mi hlamula n'wana yalowo mi n'wi byela ku yi n'wi kuriseni kahle mi n'wi byela ku a kota ku xixima loko mi ri ku vulavulenini na loko o za a kota ku twisisa sweswi ta kula kahle n'wana yalowo hi kota ku va hi ya mahlweni ma ha ri kona a hi yeneni mahlweni sweswinyana uniform ntsena yi kumeka xikolweni leyi nga na xipitala loko a va vuyiserisa cause le a yi xava for uniform a yi nga complain a yi xava uniform ya vana ya swigandlo a yi ri reasonable mali leswaku sweswi ta xava ti-track suit ta 500 vanhu va Xikwembu va fanele va hleketelela mina ni nga n'wi xavela n'wana wa mina na afford mara ku na un'wanyana a ne vana loko va ya xikolweni loko ze va
va fanele va mbala uniform va fanele va mbala swilo swo fana. That is why va te ku laveka ku mbariwa uniform. xikongomelonkulu xa junifomo a ku ri sweswo ku ri va mbala swimbalo leswi swi nga ta endla ku swi nga koti ku komba ku loyi n'wana ncindani loyi khalanga wa tikota sweswo swa ku taniya vana lava mbala swo fana hambi sweswi na yo uniform ya kona na swa swi tika mi kuma tihembe ta kona ti vona ku leyi ya vhengeleri kambe leswi ni se n'wina tanihi vatswari mi ri yini hi swona mi ze mi nga swi ringanyeta ka nhlengeletano ku uniform ya hina yi durha ngopfu. Hina loko ko tshuka ko va na meeting like, and I don't wanna lie, vatswari vo tala a va attend meeting like as if like vatswari a va na ku twisisa ku endleka yini hi vana va vona. And loko mo va meeting ku na lava va yingiseriwaka n'wina hambi mo veka ti-suggestion ta n'wina a ku na la ti helelaka kona. Hey, lava nga yingiseriwiki hi lava njhani? Hi lava swisiwana hi lava nga yingiseriwi hi lava ka va nga dyondzangi hi va lava nga va chuza ku va va ti-SGB vo va tlhelaka va kandziyela vanhu. Ti-SGB to ti tlhelaka ti kandziyela vanhu hikuva va ta vulavula vanhu ku hina swilo swa so a hi nge swi fikeleli mara mi ta byeriwa ku i-final decision se yi tekiwini uniform mi ta yi xava la xikolweni ntsena loyi wo a nga afford ku humelela yini hi n'wana wa yena. Se va fanele va ehleketelela ku kwalaha ku xaviwa ko uniform a va tshiki va endlela vana uniform munhu a swi tiva swa ku okay mina loko ni budgete so ni kota ku xavela n'wana wa mina uniform ya so ku vana va kota ku va fana hinkwavo. Ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka mani khesile tlhelo ri mi nga ta na rona hlayisekani ku dya ku engeta mani inkomo msesi 0860002543 iya timhaka leti ta junifomu leti ti khomandi yi luseni a hi mi twinini n'we vatswari mi lexi xi ni tsakisaka i ku va mi tekela swiboho ku a mi yi tinhlengeletaniini vo mi khanya a mi yi tinhlengeletaniini vatswari loko va ku hlengeletani a munhu a nga loko ku hakelana mali a ni tirhi mi hetela yini nkarhi i ncini xi mi hetela ku nkarhi a ni kha ni vulavula na un'wana i ri ka mina ri heyi a mina ni le kule ngopfu na ku va na vana mina nandu i ri ni busy ngopfu me mi ni busy ngopfu swa ku se ma swi twisisa se n'wina mi busy hi lexi endlaku ku mi nga swi koti ku ya tinhlengeletanini ta vana van'wena loko va ku humesani mali na swo mi ha mali so i ncini xi mi hetela nkarhi un'wana hi loyi ni hlekani hi mi amukele ka Munghana Lonene FM ni hlekani minjhani papa hi pfukile ku pfuxela vo hi pfukela khensa swinene mi bela riqingho ku na mi ri yini ni lava ngopfu ku khumba leyi ya ti-SGB na ku hambana ka xikolo swe le kaya na swikolo swe le joni swa hlupha Botpet leswi endlaku ku dyondzo ya le kaya na dyondzo ya le joni swi tika ku yi va in competition hi leswi swikolo swe le kaya swi kuma grant from government ntsena ma swisisa ivi xikolo xe le joni xi kuma grant from government ivi ku tlhe HOD ta le joni ti vita na vatswari ti tshama na vona ehansi ti endla budget ti va hlamusela ku grant leyi yi kumaku from government is very small a yi nge afford ku fambisa xikolo so swi nga leswi a yi nge swi koti ku richa ABC i fana na yini na loko ho tirhisa grant ya government a hi nge swi koti ku hi tirhisa ti-chalkboard ta so ma swisisa so swi nga teta n'wana un'wana ku ina vana vanharhu a xikolweni va mention ku n'wana wa le ka grade standard 6 kambe yini ti-grade yo sungula ka tina grade 8 n'wana wa le ka grade 8 i fanele a humesa 800 rand donation ni ntwisisi a hi school fees a donation and that donation is compulsory ivi n'wana wa le ka xikhumba a nga yi humesi that 800 rand donation
va dependa ka grant yo huma ka government mantwisisa masivona ku hambana ka term yo sungula ku sungula ku hambana kwini ya ivi ni na vana vanharhu a Eldorado Park vana lava va ri vanharhu wo sungula hakela 800 rand i donation wa vu-2 hakela 1200 mara loko mi languta hi tihlo rin'wana i school fees va lava ku vula ku va lava mali ya school fees se va yi ta hi ndlela yin'wana va ku i donation ene loko va fika xa wena i ku i lava mali ya donation va ta ku donation a yi bohi se mi hleketa ku education ya kona yi ta ringana loko yi ta yi fambisa sweswo yi nge ringani number 2 loko va ku a hi electeni SGB munhu loyi a nga nghena xikolo a fikima a electa kokwani yingwani yo ka yi nga dyondzangi xikolo u expecta yini a yi dyondzangi xikolo kokwani yingwani a yi ti tivi na ti-curriculum na ku endleka yini mara still hikuva va yi vona ku yi karhi hi nyana loko ku buwa tihomu yi adibini ya electiwa ku yi ya ka SGB wa swisisa loko hi nga ti cinca matirhelo ma hina vatswari kahle hi leswi va a ku fane ku va na channel ya ku electra SGB hi nga elect SGB munhu loyi a nga hava grade 12 na ni nga kona a joining le ka SGB before i electiwa ka SGB va la ku tiva ku i tiva yini wa twisisa hi timhaka ta xikolo na kumbe u ta ka SGB ta hi kokela ndzhaku na hileswaku loko i fane i hlawuriwa i na ku tsakela ka timhaka ta dyondzo ya ku ndlela ku i nga hi tlheleriseli ndzhaku hi tenga swi swo ka swi nga pfuni nchumu hi sweswo wa kota ku twisisa ku loko va ku buku ya durha yi durha hi mhaka ya yini na loko va ku hi hava tibuku hi mhaka ku swi durha ku printa swi va swi sukele kwihi se loko mo electa munhu un'wana na un'wana ka SGB i ta ku ya mina ni ya ku va phikizeni instead ku ata na solution ya ku a hi yiseni xikolo mahlweni se mi tole munhu a ta nganga mi vitana munhu a ta ku ngangeni na ku ni la ta va pandisa nhloko ni nge endli leswi na leswi na leswi ni ri kona maswisisi instead ku hi va na ku navelela ku vana va hina a va humeleli ene loko ku hava mali hi yi humisaka ku hava ku humelela ka 100% hi nga ta ku vona kambe hi swi hlanganisa njhani sweswo na miehleketo ya ku dyondzo i mali hi leswi as long as hi kota ku twisisa ku grant leyi nyikiwaka xikolo a yi fikeleli ku fambisa xikolo 100% ku hava ku hambana ka n'wana wa le Sandton na n'wana wa le lava yani va pfumela ku humesa ti-donation ivi kanisa ku va pfumela ku humesa ti-donation ma swisisa nemetwelbot hambana ku nemetwel so hi tika xikolo xi le Pitori xi pasele ku xi endla hina yini va na ti-resources ene ti-resources leti a va ti a va na yena nemetwelbot mi cincini mi veka xipikareni buto mina se a twa ama ma twa le kahle kambe mtsetani khensi tlhelo ro mi nga ta na rona a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu na n'we mi nga kwala layinini khomisani sweswo ni le kuteni ka n'wina a ndzhaku ka nhlokomhaka leti mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi n'wana wa malembe mambirhi vukhale u nyamalarile kusuhi na le Libowa Kgomo qweta ra muhehliwa eka nandzu wo dlawa ka DJ Warwick ni ka DJ Waras ri vula leswaku mfumo wa hava vumbhoni byo khomeka ku hundzike eMbambamcisi ePitori se swi endla 10 wa masiku ku ri hava gezi etindhawini tin'wana mahungu xitalo awara ya 2 inhlikani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula kensele hlulani fanele magayisa yini ni ka van'wana hi twa ku va angula va kwini mamukeleli ka munghana lana FM hleka Ihlekani muhaxi aye papa ni vulavula na Jack la Mukhwase Nkuna ni khensa ku nghena ka nongonoko no sungula ku nghena mara ni lava ku ta nghenelela swinene ka leya ti-uniform ya la ka uniform hi ta swi nga yi khomi kahle swinene
hi mhaka ku ri uniform sweswiwani i xavisiwa hi xikolo and then la ti-uniform ta hambanahambana la Gauteng xiphiqo xikulu xa ti-uniform hi ku ri xikolo n'wana wa cinca xikolo lembe ri taku a nga kumi ku nghena ya nghena xikolweni xo karhi u fanele u sungula hansi hi uniform ene swi tika ngopfu hi ku ri uniform leyi a ya ha ri yona uniform leyi ya angarhelaku ya ku kota leswiya swa khale a wu kuma ku ri swikolo hinkwaswo swi tirhisa uniform loko yi ri Gauteng hinkwayo liya uniform ya vona yi ta ve yi fana manje swa hi tikisela ngopfu swinene hi ri vatswari va vana hi ku ku xava uniform lembe na lembe ene na ku cinca ka vana swikolo nkarhi wun'wana n'wana u nghena ka xikolo xo karhi xikongomeleri ku endla tidyondzo to karhi kwa kumeka ku ri a ti kona ka xikolo xin'wana fanele hi ku mu susa ka xikolo xexo mu yisa ka xikolo xin'wana ku laveka u tlhela u sungula hansi hi uniform se mina miehleketo ya mina a ni lava ku kombela ku ri loko a swi koteka lava ndzawulo ya dyondzo va hi pfuneta eka ku centralize nkarhi wun'wani uniform i va uniform loko yi ri ya ti-high school tiva ku ri vana va high school va ambala swilo ene uniform hi kuma ka tishopo hinkwato leti ti nga kona timolo hinkwato kumbe ti-complex na tiyini i nga vi leswiya swa ku ri uniform ku na vanhu va xavaku lati va u karhi va ximanimani va rhungela xikolo xo karhi ni vula ku swi biha kwihi loko va xavela pe va rhungela xikolo a ni mi va mi kha mi hluvukisa wa rikwerhu phela ku va ku ri munhu wa ka n'wini lowa mi ndlelaka uniform a mi swi tsakeli sweswo ku mi swi tiva ku uniform yi hindleriwa hi khalanga a swi mi tsakisi sweswo na ni ta khalanga kokwalano mara hi laha swi bihaku kona hi ku khalanga u hlaya ti-cost ta yena kumbe lapi leri a ri xavisaku loko a ri laha Limpopo u famba a ri xava Joni se u hlaya ti-cost ta yena ku ya a xava lapi rero kasi loko yi ri a tixopeni hinkwato leti tishopo ti na bargain ya ku ti xava hi factory ti na ti-factory lava va humeleriselaku kona manje lowu a nga ta suka la hambi i ri wa rikwerhu i ri wa ka hina hi ku hi hluvukisa yena hi na hopela naswona mhaka na mina se n'wina hi ku tsakela ka n'wina a swi fanele ku swi tiveka ku fana na khale a swi tiva ku loko ze vona munhu ambale swimbalo swa makhakhi wa swikolo swa le kwihikwihi loko vona vanhu va mbale uniform ya xitshopani i va swikolo loko va ri va black and white i va le swikolo swihi sweswo swa ku taniya sweswo swa ku taniya khalani ni mi tweli papa ni khensi ngopfu ni khensi na ku nghena mahaxi a ri lembe rintshwa ra nkateko na ku humelela eka hinkwavo vadyondzi na vadyondzisi no inkoma khensa swinene papa khensile a hi khensa tsundzukani ka Afrika va vulavula hi nghena kan'we hi vhiki se loko mi nghena namuntlha hayi swi herile ta mi vona vhiki leri taka hambi u ta na nhlokomhaka yo tsakisa njhani mindzuku ka ha tin'wini ku ta van'wana va ri nkarhi lowu wutsongo i nhloko ya njiya hosirisana ma yi vo mhaka ko a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hlekani se swa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile a khensa rito ra n'wina ra tlhavula mani ro tlhamutlhamutlhamu le ni kombela ku va xikala vito inkomu sesi ya ni xikala vito ni tshama laha Joni ni lava ku nghena ka mhaka ya nhlokomhaka ya timhaka ta xikolo ya kahle ni ni problem leya ya ku ri vatirhi va ri exikolo xexo ku ngheniwa mahala loko a ka nghena hina a hi hakela xikolo fees swa ya sweswi va ku xikolo i mahala ne ku ya hi me loko ni langutisa compared to ndzhaku leyi va ku ko ni sweswi ni vona still swo fana a ku na xo xa mahala butete hi mhaka yini hi mhaka ku sweswi loko ni langutisa ku ni xikolo xin'wanyana hambi ni ta xi vula hi vito kumbe ya ni swi twisisa exikolo lexi va cinca hi ku va cinca xa ku cinca sweswo lexi xa uniform ende i xikolo xa yini xa public va cinca ti-uniform va ri uniform yi fanele yi xaviwa kwini exikolweni va lava mali 4,000 ende a hi hleketeni mali luya a vulavula swo swa ku a hi langutiseni mindyangu a hi fani
4,000 ni byeleni very yi cinciwa ndzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi loko u ri ka matric loko se u ya ka matric va cinca uniform kwalaha ka matric makumu ni ya humesa 4,000 ya for lembe rin'we ni ambala uniform leyi ya lembe rin'we leswiya swa ku mi humesa leswiya swo vambala va xaveriwa swikipa swa ku matric 22K6 va cinca uniform hinkwayo Bootpet va cinca uniform hinkwayo a ni ri a hi tiva ku vambala uniform vambala blue hembe ya blue na buruku leri ra sky blue se va cinca uniform hinkwayo ene swi ndliwa ntsena loko fika ka grade 12 swi ndliwa ntsena loko fika ka grade 12 vo ndla mali valawo hikokwalaho ka yini va nga ku yi cinciwa kumbexani loko mi ku grade 10 va ku uniform ya va ka grade 10 11 12 hi liya swi ta tikomba ku va ka grade 10 11 12 hi lava swi ta thapeke timbirhi a 50 rand ehenhla akenza mara ma swi vona ka swi ta hi pfuna swikolo a mi swi voni ku a swi ta va kahle ku a ni swikolo ku na ti-band ku na grade ku na mi swi vitana foundation phase hi yona ni teacher wini foundation phase ivi ku va na intermediate phase ku na yini yin'wana ku na GET ivi ku va na FET tiri mune ti-phase leti loko a to va na ti-uniform ta toho a hi ta n'wi vona loyi loyi ti nga gongotiko ta hatsa hi n'wi vona ku loyi khala kha mbala leyi uniform phela uniform yi mbariwa malembe manharhu ntsena a ni ti-band leti malembe manharhu GET i 8 9 i 7 8 9 FET 10 11 12 a hi ta ku vona n'wini khale ka mbala swi vula ka swi le ku pfumeleli ku hundza ka grade leyi kambe hi nga tirhisi uniform ku tekela vatswari timali hambileswi na ha vulaka ni nge loko swo ze swi khumba swa xikolo ne mi nge ku fana na sesilavi va twisisa va kha va vulavula kahle eka hi twanana se va fika va ku be va lava ti-typek timbirhi na 50 rand se va vutisa hina be 50 rand ya yini swi vutisiwa xikolweni sweswo swi tlhela swi vulavuriwa ku exikolweni ku twananiwa kona loko mi nga ya tinhlangeletanini mi nge ti mi ta vutisa ka munghana nonene i 50 rand ya yini oiko a yi amukeleni lawa nhlekani inkomo Bootpet ayi papa njhani ku pfuka hi pfuka hi to tana hina nchumu hi ngo vona papa ayi hosi ya hlayisisa khantsha kusuka kwala Soshanguve inkomo papa mina a nga ta tiyisisa ngopfu leyi nga ku ri yi le ku tideni ka hina vatswari ya ku hambanahambana ka tiyunifomo ni twa va hlaya timhaka ta ku ri uniform a yi faneke yi fana la xilungwini Bootpet vana va dyondza a tindhawini to hambanahambana swinene ende ku na tibazi leti tekaka vana va xikolo so loko uniform kha yi hambana yin'wana yi ri ya tshuka yin'wana yi ri ya mihlovo n'wani vana lava va hatla va swi vona ku loko ni ya xikolweni xe le so ni fola ka layini ya so ni fola ka layini ya so se swi olovisela ku vana ku ri vana va kota ku ri va nga lahleki loko a ku va ku ri blue and yi sweswa swa khale a ku ta a hi ta tshama kha ti lahlekiwa ka vana va ta lahleka ngopfu a va ta twa xicike ferene ku ri ku kahle ma swi vona a xi ka xi ya deep kloof kumbe a xi ka xi ya a deep sleuth sweswosweswiyana mina kambe okay loko ti ka ti nga fani ti ku tani nxavo wa tona ke hi ku xiphiqonkulu la i nxavo ku za va vilela hi ku uniform yinini i mhaka ku ta durha loko mo tshama hansi mi swi languta loko swi hala ka mabyala ma ya ma kha ma gonya siku na siku mara mi ta kuma mutswari a kha a xava yala ma ti-last number ta ku ma loko swi faka uniform leyi xaviwaka kan'we a letibeni swin'wana a hi tshikeni ku tshama kha hi gungula swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu mara leswo durha ku tlula uniform ya swi kota why yi nga koti ku amukela a swi va swa yo durha ku tlula na mpimo uniform Bootpet swin'wana a hi va ni na ku twisisa mani se vana loko munhu xava last number ya byala and loko mi vulavula hi swa bya phela a ku se tshama ku ta munhu laha fika ku va ka loko mi se swi xiya ku byala byi durha njhani a ni se tshama ni twa vona ta gungula laha a ku byala bya durha va ka hi leswi ndlaku namuntlha ku ta a ni January leyiwani mali yi tsakanyetiwile December liya hinkwayo ka ha ri hava ku sale ti-auto tetiya hikuva se ku sungula ku lava ku swi vona ku ri vana va lava uniform mara a yi kha hi tiphina hi yo mali mabyalwa ya lama ti-last number hi ti-December sweswiwani hi ku i nkarhi wa vana wa xikolo mali se yi sungula ku rila
a hi tirhiseni mihleketo ka swin'wana mi ta swi vona swilo swi olovi ku tlula na mpimo Bothpet. Nemetwile hlayisekari vatari ku kha vulavula ku tani vuyisela ka ntlherisela ka ku hela ka lembe ku na mavhengele lama mo loko sweswi voni chonini i nga teka foni i yisa swi fika hi ku hi leyi foni mi pfa mi ni khomerile nta mini vani va ku nyika mali se n'wana kha vutisa a ku a hi lava ku tiva mani ku ka mavhengele malamaya tinguvu va teka na hayi va ka yini hayi khona vintsandini a ni tivi loko ri ku va teka mara loko ri ku va teka un'wana a ni nga vuli swona leswi se mi ngi ni tsalelaka swona un'wana ni tsalela hungu la i ri khalanga mi se swi xiya ku loko principal a ya xava nhundzu ya xikolo loko lembe ri sungula va n'wi bazela yi ya kwihi a yi xikolweni mi vula ku loko principal va ye vhengeleni kwele ku xava swa xikolo va ya xava va vuyana va va bazerile swi ya kaya kumbe swi ya xikolweni I am kidding now hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka foni ya lemilo yive but a yi na Twitter phe yi khomeni kahle yi kota ku twala aye papa minjani hi pfukile buti wa mina khensa loko mi hi bele riqingho n'wana mi ri yini n'we a ni na ku yangula ka leyi ya yunifomo Bothpet ya loko ya ha nghene xikolo Bothpet loko yo cheka ku ya hala ndzhaku ka mene nga ku mi sungule xikolo hi 1988 age leyi hi nga le ka yona vatswari lava ku ya hi mehe hi nga le ka age leyi nga le ka yona hinkwenu hi dyondzile xikolo leswi ku xikolo ku fanele ku va yini mara loko hi languta hala ndzhaku yunifomo a swi nga hambani ku xikolo lexiya na lexiya na lexiya swi mbala yunifomo ya njhani a hi mbala tiyunifomo ta ku fana ku se ku ta cinca loko se swikolo swi lava ku hambanisiwa mambalelo ene loko se swi hambanisiwa mambalelo va ye va ya fika mi kuma ku swikolo swin'wanyana swi ye swi ya chuza ku ri ti xavela lapi ra swona swi hlawula munhu wo karhi a swi rhungela se tishopo leti a hi xava va hi xavela ka local ti yise ku va na quality na quantity loko hi swi languta swi ya swi swi fika papa lawa a va vulavula hi ti-grant ta Gauteng xikolo hinkwaswo loko yi cheka whether i xa public or xa yini swi na grant na grant ni ta yi vitana ku swi na school fees acknowledge xikolo xi nga humeseli school fees because va fika va byela va ku okay n'wana loko a ri ka grade na ka grade 8 ku sungula ku ya xikolweni hi ta lava amount hi nga mi nyika EG la n'wana a nga ta ya ku xikolweni sweswo va lava 600 leyi lavekaka makumu wa mali liya a va ri immediately endla payment one month va ku pfumelela ku nga humesa mali liya hi half until loko ku hela lembe leri ya wese lembe leri ra nghena lembe leri rin'wana ra ri nga ta yina na hakela swi tlhandluka yunifomo ya leyi va vulavulisa swa ku kwala mara loko va ya va endla equality emasikwini mpahla liya yi hambana nyana different ya le xopeni price a yi vatswari sweswi hi ku ya durha cause ya le xikolweni a hi ngheni ku mali loko mali ya a rhungile ya xikolweni na ku xitipi xa n'wana xikolo i 200 rand oyi a ni endla vhengele ro karhi leriya ra ku yunifomo yin'wana na yin'wana mintshwa hi xava ka yona ri fika ri ku xitipi lexiya i 70 rand a vona hikokwalaho swi sungula ku swi karhata vatswari va sungula ku khompera ku heyi le ka xopo liya pasa a hi kuma so ya so a hi kuma so loko se va inside leyi va endle unifomo yin'we 100 ya xikolo va hlawula lapi rin'we laha swi fika ku swi karhatanyana kona so a no vona ku swi bele because swi lava va zama ku raiza timali ta swikolo nemetwelo ve ra mitwale kahle vayingiseri ve ri mo gungula loko mi kha mi vulavula mi yingiselo mina ni swi tivi ku
kumbexani mi ka mi nga yi khomi kahle foni yaleyo kumbe njhani kambe a hi tweni ni van'wana hi twa ku va ri yini 08600025 masipala mi fanele twisana marito rito leri njhani 0860002543 u yingisele munghana lona i rito loko mu ku ba hela mbili va yingiseri va mi vo nyanyela Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Hi nguva leyi ya ntsako va ndzawulo ya vutleketli va hlohlotela vachayeri hinkwavo vakhandziyi na vafambi hi milenge leswaku va xixima swinawana swa le magondzweni na ku tiyisisa leswaku mimovha ya vona yi lulamile ku famba egondzweni. Emasikwini ya lama hundzeke ntsena mimovha yo tlula 2500 leyi nga yimisiwa eka ti-road block yi kumeke yi ri na mathayere lama nga hela. Mathayere lama nga le ka xiyimo xo biha ya na khombo swinene ngopfungopfu loko u chayela rivilo ra le henhla hikuva loko ya buluka ya nga vanga timhangu leti dlayaka. Vachayeri kambirani mimovha ya n'wina loko mi nga sipandzamananga. Hungu leri tisiwe eka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli hi yisa Afrika-Dzonga emahlweni. Xikongomelo ka hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Ile ka munghana lona FM makomanda le khume minutes ntsena ku nga sibawara ya mbirhi. Awura mbirhi bonga msava kusuka kwala no dzuma na mina kwara ka munghana lona FM khesa loko mi yingisele munghana lona FM kwala munghana yingisela mriko na stoko van'wana mi se pfula mintirhweni. I ncini xi ndlaku tinhloko ta xikolo ti pfula na hambi swi nga se pfula. A ni xikolo xi pfula vhiki leri taka. Mi va ka mi endla yini swikolweni? Mi chava ku tshama kaya kumbe mi endla yini xikolweni? A xi se pfula xikolo mara mi yini xikolweni? Ha na ri la xikolweni xi nga se pfula se le ka n'wini. Hi mamukeri ka munghana lona FM hlekani mani. Ni khomini 7 minutes. Ha swi tani ku ve na vanhu vo tala na va lavan'wana mi nga va twa kha va vulavula va khomini n'wana mani. Mpfukeni. Mpfukeni n'wina mi njhani? Mpfukeni. I can't. Munhu hlamulela va principal va endlela ku dyondzo ya vana va hina yi ta va kahle that's why va hatla va pfula exikolweni. Va endla yini sweswi ku va kha ku endliwa yini ntirho wa kona a se pfula xikolo? Ni suka kona exikolweni na mina namuntlha ne a ni heleketa ti-typec so loko ni fika ni kuma ku hava ku tele na mathicara na vadyondzisi va kona na principal va kona ende swa twisiseka. Ni twi ku na mhani van'wana va kha va vulavulaka va swi tivi mali ya yini a va vutisi mina loko ni fika na muhlayiseki va ku va lava 1200 n'wana wa mina lo ka grade 12 and then ni vutiseni ku i ya yini 1200 va ku hoyi vana lavawani ma swa ku sweswi hi vadyondzisi sweswi xikolo xi pfurini and then nkarhi wa ku sweka swakudya a wu se fika xikolo swakudya swa vana swi fanele swi sungula ku swekiwa next week loko xikolo xi pfula hinkwaxo mali leyi hi yi tekaka ya van'wina i yo endlela vana va n'wina swakudya sweswi va tata exikolweni a hi ti-Saturday va tata exikolweni a hi ti-holiday i mali ya n'wina leyi faneleke ku xavela vana va n'wina swakudya se sweswi ni ya humesa mali yinchuchwini a swi ta ku mali ya n'wana wa mina yodya a na swi vutisiwi ka munghana lonene. Andi va tiva ka va vutisa a va vutisi vanhu a va vutisi xikolweni va fanele va vutisa exikolweni Botpet va nga ti va ta vutisala amoyeni swa yini ya yini a va vutisi xikolweni va ta va hlamusela exikolweni like ti-uniform lexi ni xi tiva ku uniform loko n'wana a fika ka grade 12 va cinca swikipa va cinca na tinhumba va mbala tetiya to komba ku hi lembe rero i lembe ra 2026 2026 leswi swi ta cincisa vana uniform hinkwayo hayi va nga lava ku ta hi onhela hi mhaka ku i ambala lembe rin'we u ya hindzisa ku yini leyi n'wana uniform endzhaka lembe rin'we n'wana u ta hela a pasa a ya exikolweni mara vatswari khutazana a hi landzeleriseni swa dyondzo ya vana va hina loko va vuya va ku hi ku mina tolo u fika ku ti-typec ta kona loko 4 a ku eno hi swona no pfuka namuntlha ni tiyisa hi nation lava ku ta vo ku hi mpela i fona ende hi mpela i tiyisa se haloloha vatswari ku lava ku swilo swa vana va hina hololoha kumbe hina hi lo byeriwa ku i mahala swilo leswi
botphethe swilo swa mahala a swi na value a mi swi tivi a swi na ntikelo swilo swa mahala a swi na ntikelo botphethe a swi mi vula ku loko vanhu va ta mi byela ku ni vhoti hi ta ku nyika mati ya mahala ni ala ni ku hayi mati mi ta nyika thyaka ku yiva hi vhoti ni botphethe va ku na gezi ra mahala hi ta ri kuma sweswi gezi ra mahala ri kumiwa hi vanhu lava holaka mudende nakona loko mi ri mukheguli na mukhalabye mi kha mi hola mudende mi ri vambirhi a mi ri kumi gezi ra mahala hi ku ve ri ma swi kota ku xava hi ku mi hola mi ri vambirhi va lava mudende wa munhu wun'we hi wo holaka swilo swa mahala ku hava xilo xa ntikelo xi ri xa mahala botphethe a hi pfumeleni sweswo ku hava xilo xa mahala xi nga na ntikelo ku hava timhaka leti mahaka ti endlaka n'wina ta ku ya exikolweni ma swi tiva n'wana wa dyondza exikolweni vatswari va nga yi lembe ri ze ri hela va nga swi tivi ni n'wana wa hi dyondzisa hi va mani sweswo mi swi kotisa ku yini n'wina loko ni kuma xikarhani xa offer mina tsutsumela exikolweni ve na karhata ni lava ku dyondza ku n'wana wa mina ve na karhata hi mhaka ku mi ni tshama ni kha ni ya mi ni lava ku tiva last year ni ya found out na ku vana va le ku tlangeni ka xitokofela va ku loko ku tlangiwa xitokofela xa ti-birthday botpet ku tlangiwa 100 rand per child hi ti-birthday se ndzi vutisa ku swi komba ku loko ko tlangeriwa vana va 4 hi n'hweti swi komba ku hi ta yiveriwa mali mufikeni la kaya i xitokofela xa yini hikuva ni tshama ni kha ni landzelerisa maswani kova ku loko mo yingisele kahle voice ya mina mi ta yi ka vo yi dumi njhani ka TikTok va hela va ku teka vana va yi tirhisa voice ya wena ka TikTok hikuva ku caca ende u karihela swilo swa n'wana swi va swi ri kahle swa mundzuku ku landzelerisa mi ka mi dlayini mi ka mi caca mi kha mi caca mi fane mi landzelerisa swilo swa n'wana masiva sweswi ni a ni nga ri sure mina ku yipela ku laveka 4 yona leka ku fona hi swona namuntlha no pfuka no nghenendzeleni ni n'wi landza ku exikolweni ni fika loko ni fika ni vutisa ku laveka 4 va ku hi swona mani i 4 ende ta mali u mi byerini na loko a nga vulangi ku mali vonte mali yi ta laveka 1200 ni ku ya yini va ku i mali yo hi ta kota ku pfuna ku xavela vana va n'wina swakudya hi ku va ta masiku hinkwawo sweswi exikolweni se ni ta humesa ni tsakini ku na swi ta ku n'wana u ya ku dyeni ka yona vatswari swi kahle ku hi landzelerisa swilo swa dyondzo ya vana va hina hi nga twi kunene va ta lava na mali ya homework vana hi mhaka a ni hi yo tshama hi nga swi tivi ku hi pela mali ya homework ku hava swi kahle ku landzelerisa loko va ku mali a hi yeni hi nga rili ngopfu hi uniform hi na lembe hinkwaro kha hi swi tiva ku hi na December loko fika December vana va mbala mpahla yo durha ya mavito vanhu munhu u va budget January to December a ku loko n'wana wa mina yi fika la ta ka mbala mavito lama na lama na lama na lama vanhu loko fika January n'wana u hava uniform wa yin'wana a ri hava uniform a va swi tiva ku xikolo xi ta pfula munhu hi nyikanyana tin'hweti wa hi December loko fika December vanhu va nga nyikiwi tin'hweti ku va kota ku xavela December u xavi tin'hweti leti hinkwato a hi xaveni hi tlhe hi swi ta ku na uniform hi January ya laveka na stationery January ta laveka vana va ya exikolweni na mi twisisa mina enkomo sweswo mi ntsero wa mina 0860 002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komande a ni kha ni vutisa xivutiso lexi xa van'wana va ri vuntswaka xa ku vutisa ku xana hikokwalaho ka yini va tinhloko ta swikolo mi pfurile twa hi rhanga ku pfula leswaku hi lulamisa leswi na leswi xikolo xi nga se pfula emahelele ya lembe rin'wana na rin'wana ku na AGM laha vatswari va faneleke ku pfumelelana na SGB loko ku ri na ku cinca ka swin'wana loko swi nga amukeleki va na mpfumelelo yo ala tanihi vatswari okay va ri vanhu va le ku tsutsumeleni exikolweni va tinhloko ta swikolo va ya eswikolweni sweswiwani ku va ringeta ku languta ku leswi na leswiya yini leswi na leswiya yini ku na mhaka yin'wana yi nga vulavuriwa hi mani laha hi lava ku vulavula hi yona kwala vhikini vana va hina va le ku dyondzeni va dyondza ni vona nga ri va dyondza ngopfu va dyondza ngopfu se hi lava ku ta twa ku vana lava dyondzaka ngopfu lava hiwo n'wina ti-psychologist n'we mi landzelelaka timhaka ta miehleketo hi swona ku vana va hina va dyondza xikolo musumbunuku wa vumbirhi wa vunharhu wa mune wa mitlhanu gqivela sonto va tlhela va vuya futhi musumbunuku va kha va dyondza siku hinkwaro ku hava ku hi ya bolweni hi swona a hi hetiseleni laha ni hlekani ahee mi njhani ka mani hi pfukile hi pfuxela n'wina n'wina mi nga hi fonela hi hetisela hi n'wina namuntlha ha khensa swinene n'wana mani n'wina mi ri mina ni ri emaheleni ya lembe rin'wanyana na rin'wana ku na leswi swa annual general meeting so hi lava vatswari va faneleke va pfumeleriwa ka SGB na SMT leswo karhi hi ta swi fikeleli leswo karhi a hi nga swi fikeleli ku twananiwa kwalani vatswari sweswi va complaina ku ri
ku cinciwa tiyunifomo va hakerisiwa timali va va pfumerini va tlhela va sayina ku swilo sweswo ya tirhisiwa lomu exikolweni mara loko vo ala ku ta tsariwa laha ka timinete loko va submita a district ku vatswari va arini ka nchumu wo karhi na wo karhi na wo karhi so exikolweni hambi SVP hambi principal ku hava leswi va nga ta byela mutswari va ku hakela swoho ku ri a swi sayineriwangi kambe xiphiqo lexi nga kona i ku lava va talaka ku gungula va tala le ka Munghana Lonene ve a va yi tinhlengeletanini ta kona ku na mapapila va tsaleriwa na mapapila se va fanele va hlaya papila ivi va le xikolweni va ya vutisa mara leswo za swi sayiniwa ka AGM hambi loko va ha na papila leyi principal na SVP va ta ku vanhu lava va ri kona vatswari lava ri kona ka AGM va sayinile leswi vulaka va sayinele na n'wina va pfumelele na n'wina hikwalaho swi fikaka kona va fanele vatswari va attenda meeting va ta kota ku pfumelana ku ala loko va nga attendangi lava va nga kona va ta va pfumelelela kasi swi ta fika swi va tikela na mi twini mani inkensile swinene mani I can't. Ai gimeteni kwala nongona kwa yini Africa wa vula umelesiwa hi Ncindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pet Mathebula mundu ku ta vutisa xivutiso xexo lexaku hinkwe mi swi twile swi le ku vulavuriwe ku vatswara mi tinhlengeletani i ncini xi dyela ku nkarhi leswaku mi nga yi tinhlengeletanini hi ta vutisa xivutiso xexo munduku kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ivi kusuka kwalano nongona ku dzumba na mina u ya mahlweni khensile vuhumelerisi Ncindani Eric Mawasa hi hlangane nakambe munduku tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa ikhensile mani na khalanga Pet Mathebula ka Africa wa vulavula mahungu awara ya mbirhi inhlikani muyingiseri maphorisa lavaneni na n'wana wa mfana wa malembe mambirhi vukhale la nga nyamalala tolo emugangeni wa Mashithe ekusuhi na le Liwakgome eLimpopo maphorisa vula leswaku mukhethwa Magolwane a ri ku tlangeni na vana van'wana ekusuhi na le Kakakwe loko ta nyamalala muvulavuri wa maphorisa Maphore Manamela u vula leswaku vana van'wana va byele mukhethwa leswaku a vuyela ekaya hikwalaho ka leswi vona a va vula leswaku va ya entshaveni yin'wana endhawini liya ku ya kha mihandzu ya nhova koko wa n'wana wa xisati u sungule ku va lavana na n'wana endzhaku ka loko a ta va a lemukile leswaku n'wana a nga vuyanga ekaya Manamela vula leswaku maphorisa hi ku pfunetiwa hi xiyenge xa K9 na vaaki va le ku yiseni emahlweni migingiriko yo lavana na n'wana luya a nga nyamalala wa mfana. Police in Liwakgome are urgently searching for a missing 2-year-old boy, Mokgethwa Magolwane, from Mashite village in the Mahake section. The child went missing on Monday morning while playing with other children near his home. Police, assisted by the K9 unit and community members, have intensified search operations in and around the area. Anyone who may have seen the child or has information is requested to contact Sergeant Mantosi on 074-492-0896 or Crime Stop, or report to the nearest police station. Kulobyi a Pitori vaaki lava tshamaka ePitori va vula leswaku se swi endla 10 wa masiku va ri hava gezi leswi swi landza ndzilo lowu nga onha nhundzu ya gezi exitichini lexitsongo xa gezi xa Kudosport. Nhlangano wa vaaki wa Soil of Africa wu sole makunguhatelo yo biha ya nhundzu ya switirhisiwa ku tsandzeka ku lunghisiwa ka switirhisiwa swa gezi na ku biwa ka vaaki hi makatla hi masipalankulu wa Tshwane ku ringana malembe yo tala. Mutshamaxitulu wa nhlangano lowuya wa SOA Bongani Ramonka u vula leswaku xiyimo xa xitichi lexiya xa gezi xa Kudosport lexi xi phakelaka gezi etindhawini to tala ku katsa ni le ndhawini ya East Lane i khale xi ri eku nyanyeni ku biha hikwalaho ko va xi nga lunghisiwi no pfuxetiwa. Electricity and water are basic services and constitutional rights, not privileges. The failure to provide them consistently reflects a serious breakdown in municipality responsibility and governance. Residents have endured repeated service interruption, minimal communication, and a lack of accountability from Tshwane officials, while being expected to continue paying for services they do not receive. Ndzawulo ya magondzo na vutleketli exifundzeninkulu xa Gauteng yi vula leswaku matirhelo ya xitiyanhlana ya maphorisa le magondweni ya le ku tswaleni mihandzu ehansi ka pfhumba ra Ithoma ka wena
exikarhi ka siku ra 1 Sunguti na 4 Sunguti ku tlula gidi ra mathikithi ya nyikiwe vachayeri va mimovha eJoni ni le Tshwane. Mimovha yo hlaya yi humesiwile emagondweni hikwalaho ka swiyimo swo biha swa yona, loko hi hala tlhelo ku khomiwe nkaye wa vanhu lava vunyingi bya vona ku nga vachayeri lava va nga kumeka vachayeri lava ri karhi va pyopyiwile. Lisiba Mpya wa ndzawulo kombela vachayeri va mimovha ku landzelela milawu ya le magondweni. As a department, we urge all road users to prioritize safety, to obey traffic laws, and to use licensed and roadworthy public transport. Gweta ra wanuna loyi a hi hlwaka ku dlaya Warwick DJ Waras Stock ri vula leswaku mfumo wu hava vumbhoni byo khomeka ehenhla ka muyimeriwa wa rona. Nandzu wa Victor Majola wa 44 wa malembe hi vukhale wu hundziseriwe ka siku ra Vambirhi wa vhiki leri taka ekhoto ya ka majistrata ya Joni namuntlha. Majola u hehliwa hi nandzu wo balesela no dlaya xirho xa ndhuma eka swa vuhaxi ehandle ka muako wa le Joni n'hweti leyi nga hela. Hi nkarhi wo dlawa ka DJ Waras, khampani yakwe ya vusirheleri a yi thoriwile ku sirhelela muako lowu a nga dlayeriwa tlhelo ka wona. Gweta ra Majola Jumisani Mabunda u vula leswaku tiyimiserile ku ya eka ntshamo wo yingisela xikombelo xa bail vhiki leri taka. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng yi vula leswaku mune wa magidi na 858 wa vana va xikolo a va se kumeriwa swikolo leswi va nga ta dyondza eka swona na n'waka ehenhla ka swikombelo swa 358 wa magidi na 574 leswi swi nga se swi kongomisiwe ka ndzawulo. Muvulavuri wa ndzawulo eGauteng Steve Mabona u vula leswaku vunyingi bya vana lava va nga se kumeriwaka swikolo kumbe tindhawu to dyondzela ka tona eswikolweni i va le Ekurhuleni na le Joni. Applications. The appeals and objections are being attended. We have recorded over 6,000, of such, and we are left with just 637 that we still need to process. So all those that have been waiting for appeals, they would have received their responses, and they will know that they've been accommodated accordingly. Maphorisa le ku lavaneni na n'wana wa mfana wa malembe mambirhi vukhale la nga nyamalala tolo emugangeni wa Mashitha ekusuhi na le Libowakgome eLimpopo. I hungu leri ri nga ranga mahlweni sweswi hi 20 mahungu lama landzelaka hi awara ya 3 ntenga wa namuntlha. Nongonoko wa Dzumba la Mina wa landzela enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. U yingisele Munghana Lonene FM Makombandlela. Hi nga hi gandlati ri hambanile masiku hinkwawo. Asikona lexi nga ta hambanyisaka. Dzumba la Mina 2 to 3 Musumbuluku ku fika ra Ravutlhanu na Ike Ngobeni the G-Funk. Ntsena ka Munghana Lonene FM Makombandlela. Nilo Roma ichikwemba.